Ok, pravimo šarenu salatu za zimnicu i odmah da vam kažem, ako nemate neku mašinu za rezanje, nek vam je Bog na pomoć. Počinjemo s onim osnovnim što nam treba za zimnicu, a to je po balkanski lavor i ova mrcina od 4 kg. Očistite i pripremite povrće za rezanje, a kad smo kod rezanja, to je najteži dio posla. Ja imam mašinu koja može odraditi taj dio, ali znam da mnogi nemate i ja se suosjećam za svojim gledalcima i da ne bude da ništa nisam izrezao u svom klipu, evo. I da nemojte pratiti moje recepte, ubacite od povrća šta vam je čejf. I kad sve izrežete, napravite ovu smjesu soli, šećera i bibera. Sad ako ste neki jebenjaš u kiseljenju, možete nekim metodama izbjeći da dodajete konzervanciju vinograda. Ja ću da roknem oboje jer se svakako trujem i većim sranjima. I kad malo to promiksate i povrće pusti svoje sokove, dodate sirće, stavite nešto teško na to i ostavite jedan dan. Sutra prebacite sve u tegle i konzumirate za par sedmica. Ende.